Kapangakot, jay kapagap. Mang samat kot labalap, sa kapangakumi. Kailangan kiyong kumi yung masan mo, masabil korong nga mensang rawat. Pego mo tin kaya kiti masan wat, kaya lor patin nga namin sarawi. Pwede pa inay kaya, sudah ay lalako nga ay kome guntutuyan sa koros. As wari pilitong kumarang kaunsong kamaw Jesus Christ, kung kailangan siya na plan kan koros na bansong tiya sa mga ki. Ren patakwit, so jam to ka bang paita setan pag lucia ni lopo ka bang bilus de kokolate. Namarang kaunsong kamaw Jesus Christ, pagbubugat koros. Amen. Oleh mana tayo ren kawitin rawat at masa ni. Ese Koht. Ese Koht. Ada ren pupa ko siya nang bukan. Son, da bukan Yuanis, lalau tesak, iradik payo, lel iradik payo o iradik reisa kisu. Memasa ni. Niya kapito Israel, apkin tiyang mo Israel o sipkan kin itawen. Pagi Israel anlar nile. Naisipakan kinrong nilay iradig-risa kisu, naisipakan kinrong nilay uyetse Israel orekin itawen niya. Ese Koht so tuwindanan mong kadalan na siya umato me yei me Koht so, yamin ni mauriyang relationship eo, magdamele magdala Ese Koht, diba maur in Christ. Maur in Koht, ansyo koros. Imibang kasila yung Koht, memelik tayo sa sip mele lagay. Ermia song payo memang dalang kelama sa selong tanah dari wat-watin ranwit. Kayo Christ kinti yang mo SAPWELLIME kan. Esok kin memorio pusrael, akin titi yang ansyo kors akin titi. Sedan mek memori tayo pupus kita perper kita lang wasame. Amen walang kita ye bagian sedan na mission pun sambawat. En kamela prabala kowela tulul. Yang sedan na mission dari. Ni sedan akin atay ini akin kakao na tayo maur ime kung uyayang kitail. When prepasang tayo maur ni tayo sent, tayo penay siyang kan kors meka prepasang retail o keme kitail la o kawai kitail la taululian sita na misin pun sambamet. A Christ akin titiya mo SAPWELLIME kan ansyo kors. Sita bagay o kimi muri o pupus siksikan itiding abo kimi mo ansyo kors kakalwa SAPWELLIME kan. Kerjau, SAPWELLIME kan kin itawen nan rejik kesu ko siya nyai si pakan kin rong nilai o Israel o rekin itawen ye. Rejik payo ko siya si pakan kin itawen. SAPWELLIME kan kin itawen ni an so koros. Akin titiyang moral o rekin itawen ni. Nan matura lao tayo sa kwano rejik payo ko siya. Sisa rimasan niyang SAPWELLIME tumpatangko. Memen itawen niya ito, and tumatikila peni, kapay katalo po itawen niya ito. Riutan so lang melelmen, may SAPWELLIME Koht melelmen, apang kapay kalo burang ko, so itawen Christ. Tama lobo kasi yung tayo, lobo iwa sa melaya, iwa sa matason kumuro kumatalaya. Iwa sa melaya ni lobo. O pagtalang kakitawen ni mel, kapay katata lobo, huwag kita bang kakait na hindi po yakan ko eh. Maur in Christ. Kata yang kita lain, indama kita loke kita lain Ese Koht. Namang kita kata indama kita lain Ese Koht. Tayo yang sarawi kan, purasang sarawi kan, wala liblipanit, loko ya suwet, huya songkan me, kata yang gupurang kotong tayo. Kita sudah itawen Christ magdalang son mo itu. So lang todo na sambawu ya ramu lelo to pompe motsokan kula sansarawi Israel kula rong patang kami rong pitoy Israel pulawi ya tamer kenanu ya. Mure kita itawen Christ. So kita namang kapay kita ta lobu magdamen itawen ni. Wo kita ba melasang pin kitail. Lang armas kinindame. Maban mela na morwet abang pitsanget tipekan so bakit buyar mas men buya tibo ko bil mela sang na morwet mela ni paluaran orang ka bang kating kiti pemren Koht agdale memorak dalap mela sang inang paluaran talikat ime ko siya kapay kata lobu
Nang kali siya riyaw riya ko siya. Pemet katakin ngay memamor ap Christ magatin yeyas lolay. Paul me ko siya met nang kali siya riyaw riya. Pemet katakin ngay memamor ap Christ magatin yeyas lolay. Mawat may memor ki met memor ki sani ay poson sabol men kot yeroso magatin lololeye o merong kilap kot merong kiyang kot peni pagengay. Ari, nyeday ko toren KRAIS kasong yung ina na memor. Dahil sa laba memor ki peni ning suwatin palo dahil kat. Tamag tayo kung mas ko koto. Dahil tamag korint karyaw lalot limaw rin sa ko siya. Mamen mi rin KRAIS lang wuli ka puta. Men mas mamalar makap mawutuli yanti. Men mas maurin mas na ba maralasang taipan sola pilinang iuya dahil maurin. Pagkatapos memor pun sampai wasagis magdai kerta dahil uya son mor magdai uya nida bang kotoran KRAIS inangin uya mor magdai uya masang pambilkin purtong dahil pagkatapos memor dan sambawat ada inangin men uya morin mas pampil purtong dahil dahil kasubangnya KRAIS dahil mor dahil kemelar ada morin mas aliyong dahil morin KRAIS. Song koros hulia kapatar. More cup magdami more ki more in KRAIS. Yung magdalut po yung more ki. Edi me call Paul ko siya. Pamet katen ngay memor of KRAIS magdin yeyas lalay. Pantak retile rename magdarawul. Ismi yeyas lalom. Pamela lang ka ni memor ki more in KRAIS. Akate ko to yan saraw yogo pitoy pipurla ko pitloklo ko ya suit. Liblipanet. Lingar-ngar. Pagkadeng kayo ditawan KRAIS. Nampil ba yung resigresa kayo ko siya? Patakot more. Paul bil ko siya nampil ba yung resigresa kayo? Patakot more. Ong ye KRAIS Jesus. KRAIS. More. Ong Paul KRAIS. May memorgi. Naniyo ka yung puksaruyo pumbay ko siya. Puksaruyo pumbay pukwita do ko siya. KRAIS ay mori mela ay bay. Miya kapaipan magdapan pala memor ki more in KRAIS. Miya kapaipan memor ki more in KRAIS. Nang buksaro masa ni mesagin dra mas yew kilang matayo kak maduya tamagot ka rin kasali kono pang sabul megan me pakong. Uran. Yadaban len kot nan lang. Yadaban kilang song kaparen koros. Song mau koros me kono pang sabul megan koros me memori ang KRAIS. Pero KRAIS ay mo rin mela ay bay. Patakot mo rong ye KRAIS. Eri ay mela pan kareta megot me pan mausang. Kasulu sapol mekan kinaan rong ngile. Sapol men kota kan kinaan rong ngile. Yatun day pa naan rong ngilen kot. Tay ko to saraw tarong patak sa titar. Atun day pa naan rong ngilen kot. Watek ni tay puksaraw ikanan ranakan kors. Kadin yung watek pakaw ng wikew, di pakaw ng wikriyaw, di pakaw ng sombongew, teksi pambangkinan. Sombarew. Kadin watek rang kors. Kadang dalam ada watek rang kors, kadang lusang na nebuk, luslang na nebuk. So, alam nung reading schedule. Watek ire. Nang katitekap, luslan ng katitemering, luslan ng katitekap, uwiya song. Iwat-wat, magtana na talang uwiyamet. Pagtama ka rita, pagtana na na, anlarong ngile. And sa long time, ang sumagtay, wawatek masin yung kot mamasin ng tayo. Yan sumagkotut mamasin ng tayo. Niya tayo wat-watek amasin. Niya tayo lutuya kapakap, tayo lulukaya yung kot. At tayo watek, masin yung kot masin yung tayo, niya tayo kapakap, tayo lulukaya lang kot. Puta na niya, ran kot sa watek masin yung kot. Pagkita, tamag tala na an kilak tala an rong ilan kot. Tamag aretak tala na tala an kila, an larong ilan kot. Puyat karaben, miyangil mebilgin pebetong tayo na ranakan koros. Ngilan naramasakan, ngilan setan.
Makdama nan rong len kot sana dah kau wajah kamasin. So tengiliu bampe tong time dah bampe kalau dah rong kami lema. Pagkawu ke masin in kot, tapi masin kot masin yang kecil. O ma aramasemen ban kotun dah yang kecil. Kesetam, kesote anane kenyang sarau ran sarau ikan korus. Itu makanya ane kan pakong me nimpom. Pemimpin yang aku sayat. Perkote rai purasang maurit rai pula kil mereka oi merenda. Itu makanya ane kan pakong me nimpom. Ui makayo kecampal. Kayo rasa pengala. Kosonet kayo nang wenalang pakong kot. I kosonet makayo lap nang wenalang. Dalam pakong makot. Keriau dalam pakong men imbatalkan. Ama mereka makdai pakong kot dalam pilkiyang momotang. Kau tengkan, patong sabu yang kau tekan. Punya dah kau ya tintir kin ya lulu langsung korus. Atau langsung cuci bangkun lah. Oh ini buk cara masa ni, kumalte cokot kisah kamai moteng kau tek pene. Dan dalam langsung kau tengkan dalam tu penok dah kau tek. Punya kara apa? Dah fellowship. Pas kau seyak tuan kau dah mawang try, rong amasa nong try. Maka bangkai kelep, kau sudah yang Pada po ay tabo imi kayo kasampal. Yan pak, limpak imi kayo kasampal. So sabong. Tadanan ito yung patong. Sabol men kotakan. Eri. Tadanan ito yung anrong ilan kot po. Ngilan naramas po yung bibitong katay na ran chorus. Ngilan naramas sampil ngilan setan. Setan bikin katratong ari ngile ka na ran kan chorus. Magdaba na rong ilen kot. So te son ngile bang kotong time me ban uang masin kot te ban utung ata. Pagdali sa Amerika mo uang masin kot. Pagdali tali na rong ilen kot. Obili ngilote. Me bang kamar taila obili ngilote bang kamik taila. Ngilote me bang kamar taila. Bil ngilote bang kamik taila. Dan Hebrew raw silu, hidup klemau ko siya. Yet me puk sarawi masa ni. Makamay rong kapitian kot, ranwet, malder kapitakaila, puwede rano me sabumail kalaba ko pelianda kot. Ko siya. Serian Israel kan niray mos musigesan nan wen Egypt kukulanan sabuninaw. Rasurukin men rong kot. Ragunoy rakin pelianda Moses. Tama ko wako tong sort of pil wasat sa tasan melad bimina Egypt monga sek monga na Egypt tama ka kalwang kito ti wasa koti nang yang dada pyok yeti koros me ko complain ka nan saptreno pero rong masining ko dara pelpelian ko tan so koros tu de bigtail ime pusa masani yet me pusa masani makumai rong kapitien ko ranwot dai rong masining ko Malder kapsa kaila, tuwete rano me sama loko pelianda kot. Kanira rong masin ko, talente kapsa kaila, talente sote muitong masino en aute tanan dai mong ko dai lukur la masino. Kumaso wanso. Ang yung kot pantan le long trail. Kung yung kot pan le long trail, sayang tayo men trail kaya takot ang yung kot. So men loud magindel trail pumpikan. So kapal na ang yang so saya kinti ang yang kot le long trail. Kaya manap kaya ng yang kot nan leng sini. Yang kot aban le long chorus. Mesra men rong masano. Dan sesuai raw teoretik walu ko siya. Kanayang papukan koson nito bangkan wat ni anso kauteng anso ang kauteng chorus. Kapaking susukul ki ninrano nipong. O kaniyang song chorus me injing dir lole erkeampan kaboy law paita klanta meraban susulki wat meraban wat bukan kosen itu ninran anso chorus anso kauteng chorus kepan kin susulki ninran o nibong usi utang tanan dagen sukul masanin got bukan anlarong ngile ong kitai Ada wadah kita masuk ni pampak ke uriau kita susu kita second anda rong lengkot. Agak solang memang sudah rong lengkot.
Setan bang kata weti. Kita sudah weki masih ninggu tong ketail. Dan Rom ira laut esek su ko saya. Eri poson kin pulsang ni rong masih ninggu. Poson kin pulsang ni rong masih ninggu to rong masih ninggu kin pulsang ni pata Tuhan KRAIS. Eri kata nunggu keme apa tai poson pan laut lama tai koto ketail rong pata kranut. Man sawas. Poson pan laut asang nita. Ada bang wat kong try masanin kot, ada bang ye lolala na try poson, kekelala na try poson. Puyuk sar masin ye poson kin pilsang ay rong masanin kot. Yang wat masanin kot rong masin o kaya kin yung kot sarawi gorong pataka buyaw so esiditar. Itala na wat pagdalan atay posonen la laut la anso kan chorus. Atay poson. Yang wila laut langsung ko poson ko sa ni rong masanin kot. O rong masanin kot kin pilsang ni patag Tuhan KRAIS, ni patagan KRAIS. Kapayon song magdayis what an IREN what you said. KRAIS kin MWAHNGIH SAPWELLIME kan. Nan KRAIS ko siya. Naisipan kin rong nilay o Israel. KRAIS ese yuk. Paita ko rong tayo koros. KRAIS ese amendment trial. Iko siya ni kumame toto armas kula sa sawi pitoy pulawi aray maurin mas. Wo KRAIS ese Israel. KRAIS ese Israel. Bel me totok me wiyaw ni lobo. KRAIS ketok kakaredi inta ni lobo. Puen pantasan dipentron sampa koros. Memang lukur langi. Sudah automatik. Kaya miya maging konsiderawan mo. Totoo ko yaw yan ni lobo. Bila kami ito na maurin dibo ngay kulari na lang po yung KRAIS pa niya dahil sabong. Totoo ko yaw yung aramas ko sa buksa mas memang lukur langi. Memang pamurla. Memang lukur lang maran kaon Jesus Christ. Kasi mo yung inaral memor yung Israel bukat memang kumula. Mesus mendukur langi, kanang ama may uyayang chorus. Awi po chorus ng lukur langi, apo euran, kalangan mo pantu giti. KRAIS, solaban kak, solaban kak tiar, koto, kaya utan, imiramang tiar, ang yangin koto ang katay. Magdaya rong masining kot, agdaya lap, soto mendukur langi. Imang kata nan ipru, si Luis sa klimang siya, makamayroong kapsiyan ko, tramot kumalter kapsa kailamang yung umayin. Esutu yata, megot mawang katay, matamang ko tayo rong patanggan, yang sansarawi, makatay lesa, makatay na ni KRAIS, akatay la, sote mendukur langi, katay kapsa kailamang yung katay. Makatay lutamen, men kamor kilamaran kaun Jesus Christ, te kapsa kailamang yung Ranwet wiyaran yung kamor buksa remasa ni. Lukur langi. KRAIS kin MWAHNGIH SAPWELLIME kan. Na iwani silu ira sa kwano ko siya. Poyet wen kota kitin lalale samba, da kitin pakong samba. Mayakat kido ko sabu may yeros po. Menen mekin posun la and there. Sa la ayanan ki mausodo. Read me Israel bukat me KRAIS MWAHNGIH mekin posun la. Mesir poson kan KRAIS MWAHNGIH Israel. Megin poson lai Israel kan me KRAIS MWAHNGIH Israel manalay di mo sotu. Pero poson la marang kaun Jesus Christ. Ye me bukat me manalay more sotu sangren KRAIS. Akadekin may ban sude poson la mare o sude mendukur langi yo ibang kasik me ibang biliam mo na so. Sudah kata ni kurang kotong time talent. Sudah poson ang dalam panari yang time more so tuk. Nan madu iralaut silu, madu iralaut isu risik kriau, risik silu ko siya. Ni running kate ko heban leleto metode pan indang ye. Maingat kaun sa kobatar ni maramui siya kau si kisang trepelkan o si wiadar manaman toto. Ni running kate ko heban leleto.
Ara main sekin totong ke maramu yang ngai saut kan kintrang mana man terus sekum yata totong ke maran kaun Jesus Christ. Mal ibu kemai jalan bil ke me. Ko suruhin kopure sabu me kisah orang aramas. Suruhin kopure. Kisah me kat kiyong ketrail patapat. Mak tabi kotor reo, tabi pursang re, tabi kak totong ki maran kaun Jesus Christ kisah ambil totong. Wrong mau. Kita bang purasang euran kebiwit tong kemarin kaun Jesus Christ. Kisah me kot kecil mo bang wit tong ap kepilasang pamagan kot. Patek nan Rome laut Ese Koht risek tua mo ko siyamet. Rome Ese Koht risek tua siyamet. Ko siring ko pure sa pumik kisah kisong aramasakan. Ari pampake warmas pukat minta mai ni marmo sing ko batar ni marmo kau sekisang tepilakan kau yatar mana troto. Wagi pampake warmas waru yarmas pungkai ren kot. Kot mi tongkin rail. Kisah me kot ket kiyong railo mimire rail. Rail ang purasang kot kisah bil mimire rail. Ap Christ tayo masin yung rail. Magkukuisang yung busis kumail. Lang. Kada dermet mau. Oh, tamil kamu purasang ren kota toto awi tongkin yete pukot sering ko purasan sa bumi kisah kisong tayo. Abu me ko yak pilasang pan makin kot. Kata jangan ren kot. Nan irisik silu ko siya. Angay yang panindang rai di soto mana si kumail kuko isang yepo isesi kumail me maurin tiyak suwet kan. Nan risik raw ko siya main ni maramui. Jadi kau kisang tepelekan nang parunan mas kan so wiatar man troto. Ni maramui ni marang kaun Jesus Christ. Wag ni rai tong marang kaun Jesus Christ. Eto dog. A Christ masin na risik sidu. Ngayon ba sin tang rai li soto mana siya is kumail. Kumail ko isang yepo isesi kumail me maurin tiyak suwet kan. Mailang. Artinya metawe. Magabangkak pursang rang ko dakot pamit ko pursang ko kisah kismek yung su. Kasi kau ban teng-teng. Wadak nang rumor laut Ese Koht risik tua. Pamamataki yung ko. Pinan nang bukan wiwiyay laut Ese tua di Ese lima le Ese kuno siya. Ap ngayon sauto indang rai di sese Ese Jesus o ibile se Paul a is kumail. Eri olme ngayon sauto tiada pawe inanen pelian ta Israel o pawe Israel di. Israel ko sa riola o tangasang ni Imanolo o aray lugo ganpil. Chay basang. Tama wiyawi? Miye olme mandang ki Steva menaputa ki simen pilgin kolawin. Totong kemarin kaun Jesus Christ. Regenda. Ni maran Jesus. Imangan sauto all mangan sauto tiada pawe witak. Ese Paul o ese Jesus. Is kumail. Ese kumail ipelen reda kamera reda jang intinta jangan mo reda reda luwa chay basang. Pero ese is Christ. Arap son renda tong kumareo. Hitre ansu mo deba nga tong kumareng kaun Jesus Christ. Ansu mo kitale sei. Ansu mo jawi SAPWELLIME kay. Hitre me abang akin. Susi kong kitaya. Kita tong kumare. Alula wasaki su kilama sumaw ni niyo wiwiyawi. Kami sumaw ni niyo wiwiyawi. Niyang mo yasa pamen kotamen wala pulpem punta ni marang kaun Jesus Christ ikaw su ngayon saut. Ngayon saut naman pitoy. Pagkatapos marang kaun Jesus Christ may iyasalo mo kita donkey. O saan wala tantar sa didentu ke. Okay kintaho. Sekolah wiyat ting-ting. Wasame tendu kami ya wiyat ting-ting po. Mime tarsang emot. Sima mele song ko seka tere wiya po embil intang armas mo. Oh utang may kumat may ka kalau may bil tantar sili tendu kan pel-pelian ini kan. May lang. Ama kesote an ki KRAIS lolem
Aka kola ko siyang kaus kemarin kaun Jesus Christ. Mengen saudo dia tak apa. Mengen saudo bangkak kawai yukala. Ia puinio bepampak ke udah kota lah nampu mal rai. Kolang kapakap ki. Lia men mebi semua ngen suet. Rai kota lai rai. Trap kapakapin kaus ngen saudo. Masih tamu yawi. Ngen saudo orang masih nemen rai. Pueli kilikam. आपको लाने yang kapag ki ngeng south metia tapon liyo ngeng south dorang meseu amen pastor me wapin nan pitoy la liyo to talk with kadin to talk maleo we to talk maun you kay mamaun yang sete no na kan kata ite makjaga kuya ke maun wot makrasi ya solitaire kaya ko la tay pulper tay pon me semua kan udah kapag rai semua kan mau lah. Oh, teman-teman, akelo kata kena try kelen kamau lah. Kita try we tetokan poson kapag. Kot pan rong try boleh sabal mek try. KRAIS iya sudah try. Rimengkar kila Europkot, Europkot. Wat masinin kot me pan karyong atay pan kak esela rong ile o itaweni. Ite. Bagaimana so wat masin kot ite bang kadang kita bangkak esela rong nile. O iti daweni. Como yamen me yang rong patak potet ranwet. O como men likur lang maran kaun Jesus Christ. O kasamo yung inanamoy mo and wiyala am kaun o son komo. Akom itawen kapagap and lukwet. Kalanganin ko mo imain kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok ba kom katinuyata ni lobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal na kom kakaredia min lobuo painieta sanger nan tip o ranwat ikoto momu dat bangkit tip koros me wiyayang komuyer sang mas o lel ranwat. O iluke komuyong nanay maur, komuyon ketlong wiyala ay kaun o ay son komo. Sang ranwet o kokolate, solar ayong pengay, ap mekoro sumaytong komuyer. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang intinitinan, sapol mo ipuken komo. Kalanganin kupuren korusyen, Kit momotso en Colonia Assembly of God. Pinluklukete koros melel irailkan metungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo wisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepulupulikan pilikin uyarail ansong kautek klok isu ni sautik ni alemukan kalanganen kupromail korusyen